дар кори конферанс муовини раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар вилояти Суғд Бахтиёр Исматҷонов, муовини раиси шаҳри Хуҷанд Фирӯза Нуруллозода, раиси кумиҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд Наим Малик Исломӣ ва 195 нафар вакилон иштирок намуданд. гуфта шуд ки интихоботи вакилони маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд дар асоси қарори маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз санаи 16 марти соли 2022 таҳти рақами 292 дар бораи таъин намудани интихобот ба ивази вакилони хориҷшудаи маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд даъвати шашум аз ҳавзаҳои интихоботии Бобоҷон Ғафуров 3 ва Камоли Хуҷанди 4 ва тибқи моддаҳои 25 ва 48 Қонуни Конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи вакилон ба маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ доир мегардад. چنانه که می‌بینیم کلی وکیلان کنفرانسیا را آنها تشکیل می‌دهند که در کار زندگی سابقه کاری کافی حاصل کرده، سالهای زیاد در استحصالات و تشکیلات و مؤسسه‌ها مهنت کرده، سزاوار باوری همکاران و حزبیان گردیده‌اند. ба муҳокимаи конференсияи 27-уми ғайринавбатии кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд масъалаҳои зерин пешниҳод карда мешавад. пешбарии номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз ҳавзаи интихоботии Бобоҷон Ғафуров 3 ба ҷои вакили хориҷшуда ва пешбарии номзад ба вакилии маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз ҳавзаи интихоботии Камоли Хуҷанди 4 ба ҷои вакили хориҷшуда, ҳамчун номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз ҳавзаи интихоботии Бобоҷон Ғафуров 3 номзад аз ҳисоби аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон Абдураҳмон Қосимов, директори генералии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди сахои шаҳри Гулистон, аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон, истиқоматкунандии шаҳри Хуҷанд пешниҳод карда шуд ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд аз ҳавзаи интихоботии Камоли Хуҷанди рақами 4 бошад. номзад аз ҳисоби аъзои ҳизби халқи демократии тоҷикистон Фирдавс Шарифзода, раиси шаҳри Хуҷанд, истиқоматкунандии шаҳри Хуҷанд пешниҳод гардид, ки аз ҷониби иштирокдорони конферанс низ пазируфта шуд. در حقیقت هر دو نامزدی که امروز پیشنهاد کرده شدن شخصانی برومند، شخصانی ارزنده به حساب می‌آیند و باید قید کرد که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر خوجند آورده پیشنهاد وکیلان خود بسیار کوشش داشته بسیار شخصانی برومند و شخصانی که در می‌خواست شهر ولایت شناخته شده باشند و ارزنده باشند. از این سبب در انتخابات پیشینی نیز ما شاهد آن گشتیم که در 40 حوزه انتخاباتی نامزدهای ارزنده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان که پیشنهاد کرده بودند در 37 حوزه اون نیز غالبیت به دست آوردند و امروز فعالیت به دست دادند که این باعث خیر است. از این نقطه نظر من قرار قبول کرده را همیشه دستگیری میکنیم و در واقعی‌های پیش از انتخاباتی، معرکه‌های پیش از انتخاباتی این نامزدها فعالانه کوشش میکنیم که با مردم واخورده باشیم، با مردم کارهای فرماندهی برده باشیم. номзадон пешбарӣ ва вакилон ба тарафдории онҳо якдилона раъй доданд. якчанд нафар вакилон андешаҳои худро доир ба номзадони пешниҳодшуда ба вакили маҷлиси вакилони халқи вилояти Суғд иброз доштанд. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоотии Хабар.